Panthou Media na tabi bapumna mapu taram nogsari. Iduning thau Facebook page tagi loktok saba maru iba I pau kharadang miyam da share tawduna tahanjari. Me ait phau bagi manungda highway hanglaga Sadhan gani haiba sarkar gi wafam ado ngasi kotugi Remembrance Day da 8 points resolution ama lauraga satpa yakhiroi haina thingthre. Remembrance Day adubudi prop Chatkhre mioi samga satruk tagi hena tinmangam khidare kotuna kangpopi amadi cycle bazar dukan thonglo lu haiba adusu thonglo na khidare function yawba lagtaba mioi singdagi lupa lising yangkai file logani hairamba adusu nongoi maru oina Yangkai oina kapsilake file lawba lagta lao haina popi thaba singna haikhre makha tarakpada popi thabagi matangda sumna phongdokli April phawba kani lokani natik leiraga kani yanba chalu khabarda kani yanbagi thabakti tawiganu sigi news report ta yauriba kangpokpi cycle gi mafam sing asida low acre yangkai muki popi yanthale hariba se hojik ground report ta mafam ase makta da popi hauri bani Police amadi Central Forces na popi yale hariba khul waisei danglen nafai khongamphai makeng nagamne molkol phaijang somphung phainom hojik popi hauri lofam ama ani khak yalaga video namlaga satkhibani kunja singi khaini kauta da thamba kani fawbu mafam adu da leiramba security forces na tumina yeplaga satkhre haina kunja kharana complaint tawrakli thuna amuk hanna satlaga hai mafam sing asida thariba popi sing amuk hanna yanbiu khabar da khakka popi yanbi ganu khabar da social media da popi yanthale haidna pau sabak khongliba singado sungta taningde khabar da oina popi yanbani kudam haibabu liangmai naga khulda security forces singna popi yale haina khabar da sauna phongba loikraba matung khar leiraga kunja singna video ga loina na security forces singna popi yalam dare haina complaint tawnarakhiba leikrabani popi thabagi security forces singi paisa share pirak tabalopam sing paisa thauba chatpani mamingi oina lopam ama yalaga video namlaga low acre tara manga yale haina report tawraga lopam acre tara manga gi paisa lawraga satkibani lopam ama ani yan khiba popi lopam mapugi paisa na popi thamina basingna paisa khaina raga hanjili atairi popi lopam dagi adum security forces na lupa lag tara manga di phaklaga case oina lawkhidoini season amada SI amana popi thabhamdagi lupa lag taruk taret side income laglagadi mathak thongba officer sing amadi makha taba personnel sing kayam yamna phangamgani adum pabiro state force oigera sentence process oigera satliba team oina paisa phangi advance oina paisa piraktaba lopam sing yanba chatpagi mamingda paisa khombani latest news da ngarang nahan security forces ki paisa share kuki militant group ta oina soiduna pisulu badagi cycle da security forces ka militant group ka popi paisa munabagi kanna khanari loisalakpada kuki marakta su popi thaba drug trabar tauba phattaba thabak taubabu thamoi sengna ya janing daba kaya amasu lairi makoi sing adugi manungda Pastor Mr. Paugolen su amani mahangna kuki singda asumna haidi leaders chiefs CSOs uses pastors evangelists amadi kamal leaders sing aikoi popi cultivation gi wa haibada sukthare popi cultivation tawba lamna sumnagi yum sanaduna lainadriba kulgi lam mafamdagi hena pakpa sawba hen khre mamang sahi ga yengnabada popi thabagi sang yamna hengat khre lam ahangba machet ama fawba leite hojikti mafam khuding popi ngakta ngai khre leader sing na popi thabadagi hendoklaga church ke pastor sing fawba popi thabada yausille masigi result afaba khak oiroi drug addict subagumna popi thaba asisu addict sure aina kangpokpi cycle Churachandpur da chatuna popi thadana ba haijai aiha ke wafam prayer pumba nungda ising saibagumna thokle kari amata ahongba leite hayanadum popi thaba hengalai isorna semlakpa polabum khudingmak afabagi damak sijinagadaubani misuse tawroidabani popi thaba se pap ki masakni haiba se nakoi wakhalda hojiksu leitabara prakriti gi
फजब पुंबा मांगन पोपी थारिबा असे पापने मिसा सीसनु खलगा इसा सी हाइबा लैबने सिगुंबा मियोई सिंग असे सर्ग किंगडम ऑफ हेवन यौब खक ngamloi अखोई असेंग क्रिस्टियन ओइदरे क्रिस्टियन गे मिंगदा मिनम्बा सिंथीबा तौरे कानी थाबदगी फंगलक्पा पैसा लोन यादव ब्लैक बिजनेस प्रोस्टिट्यूट ओइरबदगी फंगलक्पा पैसाना चर्चता तिथे कटपा अदो ख्वाइदगी चाउबो पापने नखोइना चर्चता कटलिबा तिथे अदो ईश्वरना यादे लौदे चर्च की मेंबर सिंगी वर्ल्डली मेटेरियल खक फंगबगी नुंगाइबनी मिजोराम अमदी नागालैंड ददी ब्लैक बिजनेस तौबसिंगना कलकपा तिथे लौखिदरे कुकी अयामबना हाई हौजिक थोकलिबा लाल असिना मरम ओइरगा पोपी कल्टिवेशन तौबनी वफम अदो अरान वफमनी लान तौद्रिङैदगी हौना मफम खुदिंग पोपी थाबा हौख्रे नन क्रिस्टियन एन बिरेन की सरकार पोपी कल्टिवेशन तौबा थिंगनबा कन्ना होनरमी हौजिक थोकलिबा लाल असे थोकलमदबा तारगदी नार्को टेरोरिस्ट वार असौबा अमा अखोई मायोकनरमगनी एन बिरेन हिंदू ओइजरगसु अखोईगी लाई जेससना पामदबा थबक महांगना तौखिदे मसे अखोई यामना इकाइनिंगाइनी अखोईदी हौजिकसु फत्तबा तौरोइदबा थबकसिंग असे तौबदा इकाइबा फाउदरी ईश्वरदा अखोई इसाना रिक्स लौजबा तारी अखोईदा पीरिबा मिंथोल नार्को टेरोरिस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स पोपी कल्टिवेटर ड्रग स्मगलर हाइरिबा मिंथोन सिंग असे अखोईना चलुबा मफम खुदिंगदा मयामना लोइना कौबीरे पाकिस्तान अमदी अफगानिस्तान दा टेरोरिस्ट कया लैदुनसु नार्को टेरोरिस्ट कौनदे कुकी सिंग असिदी नार्को टेरोरिस्ट की मिंथोल मफम खुदिंगदा कौरक्ली अखोईना चर्च अमा साबगी थबक हाइबददी मियोई खरदमक लाई पोपी थाबगीदी 90% अयुक नुमिदांग खाक्तना थबक चिल्ली पोपी फील्ड अमुक निपा निपी नतब लिचत चटपगी केस मयामसु लाक्ली फिजिकली स्पिरिचुअली अखोई फत्तब थबक कयागा लोइनना चटली क्रिस्टियन ओइबगी स्पिरिट अमत्त याउदरे डेविलदगी हेन फत्तब ओइरे अखोईगी सोसाइटी दा पाप चेनबा गवर्नमेंट अमदी प्राइवेट सेक्टर दा थबक तौबसिंगी मनुंगदा करप्शन चाउना तौबा लुटपाट तौबा कानी थाबा अमदी नुपा निपीगी नतब लिचत चटपा मसिंग थिंगमदना लैरे डियर कुकी अखोईगी फाननबगी दमक अखोईगी वाखल अमदी लमसत होंगसी वेल विजडम विक्टरी हाइबसे ईश्वरना अखोईगी अफबा थबक तौरगा पिबिरकदबनी ईश्वरना यादबा फत्तबा थबक तौरगा फंगदौबा नत्ते ईश्वरगी दमक अखोई मतम काइथोक्सी अफबा थबक तौसे ईश्वरदा हाइजसी नत्रगदी ईश्वरगी सापतगी हेन हेन वामा मफम मतम लाखिगनी।